show wa fethu leyiwani i Basic Beats na kumeka ka Facebook beat ka Facebook ka page ra Basic Beats Hitmaster na le ka account ya Basic Beats Pro Hitmaster nkona ka lexa Twitter at Real Daddy Pro nkona Instagram and SoundCloud store. Yeah, so vandaag le video ni endlele vanhu lava sungulaka ku chaya Xitsonga cause la ni kuma ti-question ta vanhu vo tala va ku bro piano ya Xitsonga chaya njhani, u sungulisa ku yini beat ya Xitsonga and so on. So ka le one video ni ta mi bazela ti-sound packs ta Xitsonga, so u nga cheka hansi ka description u ta kuma link yo downloada sound pack. So without wasting any time asunguleni, so like namuntlha ne studio wa fethu, so ya mahitwa na n'wina voice ya kona ku ri ya lekanyana so ayini mina hi vona hi fambula phemisa lo ta mi chansela ngopfu Stole ya ayini ni mi vonisa sweswiana swa ti-tip ti mi nga ta ti teka mi ya ti ngetelela swa n'wina ku mi kota ku ba music wa Xitsonga hi ya mahlweni so ayini. So maybe nkarhi wun'wani voice ya mina yi nge twali ngopfu cause like ni tirhisa mic ya laptop, ni tirhisi like usual mic, so ni fanele ni tshinelela ka this thing ya laptop ku ni kota ku vulavula ni twala, so ni ta va ni focus eka screen loko se ni kha ni endla swa mina. So like loko ni nga twala ni twala to landzela sweswi ni swi endlaku then so okay. Xo sungula loko loko ku ri munhu lowo sungula ku endla tinsimu ta Xitsonga, xo sungula a fanele xi langutisa i tempo hi leyi tempo normally like ti sungula ka kwala ka vo 160 1 it depend ku ri wena loko risimu ra wena ri fambisa ku yini, cause sweswi ku na vo slow jam and so on, antwisisa ku na ti-remix ti famba vo ma 170 174. So like yeah, it's up to you mfethu, like ku na letiya ta xisweswi letiya ta vo Benete ta vo Team Shirima ta vo Mr Post ti famba vo 160 yeah, from 160 159 158, like it depends mfethu ka songwriter la ku ri wo tsale yini sweswi swi yimbelela ku fambisa ku yini, or artist ya wena yi tsale yini i fanele ka fambisa ku yini track ra kona. So without wasting any time mfethu na beat ra mi ya hela and then ya na charger ya ni nga kona, so mi ngo ni nge swi hava ma vo swi hatla swi hela. So a hi tirhisi 160 hi ta vuya ka leya ka ya 170. Okay, xo sungula swi dependa munhu ku sungula kwihi, so mina hi xitalo ni rhandza ku sungula piano, so a hi lave piano hypersonic piano yi huma ka hypersonic does not matter, hypersonic yo sungula or 2 it does not matter. Okay, ile hypersonic pfulini, so from ka hypersonic ku ya ka what is piano, what acoustic pianos or okay mani pfula. Then piano leyi tirhaka ngopfu it's a bright piano, ku nga va natural piano a kumana munhu, so nkarhi wun'wani u kota ku fika u type la this technical bright piano and ni tsale yini mina ya bright vanhu aya yi tirhi vanhu aya mina yi tirhi. Okay, yeah, loko type okay mi ngo ni tsala ku piano why nga tirhi I don't understand shit. Edit part welcome what okay swi tela swa swona. So okay yeah, sweswi ya kota ku type then swi humelela kwalaya loko u type u nga swi zama kwalano. So mina ni twisisa a ya mina yi tirhi
koni swi vona namuntlha, I don't know why. So yeah, a swi tshikeni sweswo vuya ka leswi. Okay, a hi tirhise bright piano. Mavo. So tindlela to paka piano ti tele, ti hambanini swi huma ka music theory. So mina I don't know anything about music theory. Ni twa hi tindleve ni nge se tindleve ta mina leti ni byelaka swona ku ri ti tisa sound leyi ni yi lavaka or kanjhani. So tin'wana ti-piano wa grab. So a hi sungule yo sungula hi vona. Let's take it, tirhisa leyi hi famba ka mani speed 160. Okay, tirhisa leyiwani vona ku ri kanjhani. Ni rhandza ngopfu. Most of the time producer ti tanga henhla. Ni hupini. Ti kanjhani ni hupa ti-key. Ni hupi ti-key. Swi ti kanjhani. Like you can hear ni twe yini hi tindleve ni pake ntsena, but ni kota ku swi twa ku ri leswi nga swi endla laha a hi swona. You know, hi sound ntsena. Mani yi sasi futhi. Yi le hansi ngopfu. Futhi yi hupini, a yi twa ku ri a tshama nkola yi fanele yi tshama kona. Like ku tirha tindleve njhe, you must know, u fanele ka kota ku yingisela music ku fambela na tindleve, and I'm sure kona leswi. Like ku ntsena. No? Ni tolovele ni tirhisa so shortcut. Ni tolovele studio 1. Ni tolovela. Oh, just like that. Ku tirha tindleve. So leswi a hi ringese ku paka yin'wana piano hi vona ku yo hambana leswi. Na yo sharp leyi na ya tirha mara a ni nga lavanga yona. Na yo leyi sharp. Ya ku tirha tindleve, you know. Mavo. Sweswiyini. Hi fanele ka yi chika leyi. A ni swi tolovelanga leswi. Ya hi leyi. Ku tirha tindleve. Then a voni yin'wana. A voni yin'wani. Tiki ta chika ku yini munhu na hleketa. Okay. Yale ya pfumela. Yi pfumelini phela. Yale. Ku
tirha tindleve like in most cases mi ko fana na kick swi ta twala ku endlekala yini ku tirha kick most of the time I had na mi not tekela ya hip hop it's fine trap trap is the junior yeah no there's a kick yeah. Then azama ukufaka na isho I was so like simple na face just like that ngozama n'wana ke ya yo hetisela ngaba yi mara ntina bibi swo ntekwa mihleketo tolovele sweswo and then like forgot the remix most ku ediwa one va like sort of it's either major or romana like you know like can you know so let like for leta ta ti remix ngopfu tirhisa leta yi tirhisa so kasi ku na ku va endla so va leta la ku tirha leyi message and then ya kule telo con B oh fuck
yeah. Then it was so swivatano so like loko hetini kuma like piano ya ka marimba marimba ku ba marimba nakona it's simple FMA. Ya mina ni tirhisa FM8 marimba so does that matter ku ri tirhisa FM7 or yinini marimba ya marimba at the end ma ti fanele hinkwaswo swi chavi swin'we at the end of the day so yeah so munhu there's a reason ku ri wa rhandza lexi a xi rhandzaka so yeah I have my own reasons so a hi voneni laha loko ku nga tani so like so FL like kina ghost notes swilo leswi nga hume swa piano swi ni vonisa so like you just go there mfitsi u landzelisa sweswo then like u nge hopi ti-key as long as like piano ya we ri sharp then like you are good to go. Sharp, sorry nga like like mina a ni rhandzi marimba lamo mo talatala ngopfu like for this for mina yi nga va track and then chela swichelachelani and then I'm done but let me just ni eda swin'wana ku ni yisa mahlweni. Yeah, so like this so I think like everything is so like ku na tindlela to tala to davula marimba like you can just u nga kota ku davula la marimba but mina ni rhandza ku tlowuna ku va ma va 3 at least. Then like ni copy lama mo sungula ni matisa la ka vumbirhi then ni wa highlight kwam so lava ni control page up maya henhla and then same thing na laha ni paste wona wa lavaya and then ku sungula and then ni wa highlight hinkwayo and then page down maya hansi and then at the end se kuma swin'wana swo fana na leswi. So like xin'wana xi hedaku like if for remix sweswi ni vhele still vhele ni endla remix a ni nga ti nami ku ni endla na yini so u nga ka purity u kuma like this thing in brass big burn what and then bubble pepe so on.
so tikumela mavoko, maybe like I don't know, from I don't know, man. So let me check it out. Manzamala. So like I think imenza bakuchicha transport na betrami se I fucked up, so ngonento so mara like say like loko sikuru so it's nigga to wait to tango man, like come on man. Hey job, come on. Anta ven savana. Anta ven enta korna in very FL whatever, FLP or whatever. Na yona nta ichela ka link itava ili under description, so meta edit loko mla ku edit. Danki. Mngofaka swona ndisi. Ngakurana ndi aphe. Boy B3, boy B3, Mativa Mara. Lexi ni xi rhandza ngopfu, a ni swi tivi ku a ni xi rhandza. Setile ku landzeleni a ni nga chela, a ni nga bya ku charisimu, but it's fine. Xilo loko xi nandziha xa nandziha. Yarandia. Yeah. Godwon nga kumain la.
fengisa the drums. Maranga lavang show please. I love it. I love it Shirir. Yeah, I love it Shirir phela loko nzana na endla leswi ni nga swi. Mara malava hi xin'wana mara he ya bafethu sweswo so bafethu I think like I'm done ni vondzini masungulo so mahetselo maybe ni ta vona ka yin'wana video so like leswi simple ti-rollings ku manghenele marisimu ri cinca like it's up to you as a songwriter ku fambisa ku so like mina loko ni so ni nyikete xitati xin'wana xikulu lexi nga ta ka nga xi kumi na le ka munhu na wun'we so like bafethu enjoy your day bafethu mi nga rivali ku subscribe mi landzelani ka ti-social media na WhatsApp group so like va chaya vo tala va hlangana kona kwalaya va discussa sweswi va discussaka swona so FLP leyiwani yi ta va yi le under description na sound pack Shikaza like yeah come on soul and yeah yeah you score na somebody vocals yeah score Fakal Khaled double same sigis
Xia bafethu sharp bafethu hi ta vona na kombe Tshemba Mpfulekile.